Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Fadila dari kelas 8 RMBI nomor urut 30. Di sini saya akan membacakan pidato atau ceramah saya bagian C. Mata pelajaran bahasa daerah. Mataluna ala birana tauke padisengangnya rirampei risura ala mujadalah ayat 10 sedi makedai. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna qadir. Betuana dapat tarakai puang Allahu Ta'ala tau matapae poleri kotumanang dan dia dapat tarakatoi puang Allahu Ta'ala tau ripuarenge padisanga dua telumpangka rilalena ayae dapat salaki puang Allahu Ta'ala sarakwam mengi tepae dan dia padisengang siatonra tujuanna sarakwam mengi umak maseleng mancaji umak selem madeceng dan nia umak selem madiwawo mariasa tau melebihi ia manang ingkai hadere mari lalu tepet tak naik ia dek gagapat disengetak tunrengi dek patu nama tanre ondok tak si balekna nama tanre pad disengetak naik ia dek gaga tepet tak manca jepondasi pak kegunai pad disengenge dek to nama tanre ondok tak dua-dua napinai napawet dijaji jama-jamannya sing kerwana makedai nareko maelok ki masena rilino dan niari akhira punai laloki padisengeng naya padisengenge waji iri tuntu dek gagari pasangadi poleri wajib kena atuntu ke padisengeng pada muiri engkaramupi anakna iarega narapini umuru matua pada mui engkamu kana orwane iarega makunrai na iya tau panritai iarega tau punaingi padisengeng malada ripak kalebi onrona ripuang Allahu Ta'ala iya naritu tau panrita maka malakangi padisengena tau melebihi engkai hadere sikomie urapi rampeaki riolo tak manang mamuare mencaji bokon temawari lauri idik manang na ututu si bawa papa selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pidato singkat dari saya atas nama Nurul Fadila. Mohon maaf bila ada kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.